Mayam Krumzari adon ingbir impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam okchari haukiba chahi ani ahum masida maru in 2015-16 da yamna chauna ko scheduled MEETEI singbu scheduled tribe ke list ta Indian constitution ke article 342 ki makhada masi chalhalu haibagi wafam mayam ma tawraba leirom matung da haiba tare handak chahi ki oina amu anauba latest development da ko Manipur ki chief minister na hariba wafam masi ekoi Manipur State Commission for Scheduled Tribe ta masi recommend torga masi thigalhan gani habi wafam phongtokpa aduga maru ina Scheduled Tribe Demand Committee Manipur na hairiba State Commission da masi thigalhan bagi mohta natraga masi study tohon bagi mohta koi committee ama siam gani tin masi study torga report ama National Commission for Scheduled Tribe ta thabi na ba phau bagi koi request ta demand lai basi ki matang da khana ne gudang tang si impact news ki studio election lebi basi joining us tonight on Manung Hutna Scheduled Tribe Demand Committee Manipur gi General Secretary Ibiriba Oja ke Bhogen ni am to Oja Bhogen bataram nokchari Joint General Secretary ke Bhogen Oja Bhogen bataram nokchari and also joining us journalist as well as peace building practitioner RK Bobichand Oja Bobichand bataram nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Manipur University ke Center for Human Rights and Duties Education ke coordinator Ibiriba Oja Dr. Gaikhamsin Riamei ni Oja Gaikhamsin bataram nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan bo question si Oja Bhogen da lak chagi Oja Scheduled Tribe Demand Committee na changsel ali ba chahi ani hungi akan ba khongseng asida hai batare hoji phawgi oina latest development khara lai basi masida kari hai bini Oja latest development lai si ahambada sigi susi miyamna di mun khangna ram draga su ko di akoina tam awareness tawdana mayam da opinion sik tawdana kotra lakmi matungina miyam si susi khangna rak de masida chum bani tawdong ne akoi mai tai si one of the indigenous people yellow me ne koina kaunari ba adone adu de koi constitution gi makar koi su samvidhan gi oiba protection asi darkar oi haina du gi chu mayam khangbe hengalak paduna support hengalak pa ujiti mayam ne khangbi de last year gi September 18 da koi mass rally mi sakhi badune thau ground to palace compound ka adak mi kyam participate to gi samay amne khangbiram ni aduna koi na matam khara Manipur gi situation present matam gi oiba adagi election gi yang kitang akona slow down to bani low profile le bani du chita no government lai ru de koi na request to bani mangon reminder pi bani the government sina su soidana miam gi ihul sikhangna initiative birakane na kal to su to ba hoy adu baza khoi article 342 gi makhada MEETEI singbu scheduled tribe ki list chalhangada ni haibagi matang sida haiba tare koi kanglup ani tholop Manipur sida kanglup amana hairiba MEETEI singbu article 342 gi makhada scheduled tribe chalhan basi mathau tai haiba ma adigi tadi haibasu amasi chalhanba yaroi haibagi wafum phongtok mayam asu leiri hairiba haidi polarization haita tongan ba wakhalon ani si yam kana leire nge church ta koin karamba mong da sangsing gata ge habi yam chawba question amu sulai kari habini onjai matang koi de hobudagi dum kari haitare koi miyam de koi na wafam ji thamjabai wana chumba da ko chumba leiri ba pibam du da India gi kudam wana da koi se koi le Indian constitution makada ni Indian union gi makada ni we are governed by Indian constitution adigi matung ina koi na Indian constitution ko gi constitutional right ko gi kaino da hak to koi na Tanjabai one edu an badi susi mun khangdring eda miyam na different opinion mayam piram mi adu sum khang baje noma gi susi karino chum baje khanga kan mayam na side chum bani na haina support hengle adu na hujik su koi gi maitai marak ta ko maru na koi difference of opinion le to khara le adu chume adu wai koi na matam loi aloi sa me koi kano de demand committee ki side de tanamina si kari suggestion views karino do adum tanaraga masidi koi Tomina bi ko appeal adum tong le ko kana go against so ko na masida ko into force to ba dagi masina ka no ni hai bi ko da current lete tana mena se achum ru kai no sai hajen na ponte fake this fake adu okay achum do mayam puthok mina se mara committee ama sembi hai ba logic se aduna na the question ni committee sem by dudi sai proposal tha doi ne ba single government hai bi community mas try ko list san basya first ke do gida geda concern state to na recommend to bam sang recommendation ama adu recommendation to thabi hai bane si 2013 dagi central government na tharo no state na adu ga makha consideration to na bai na hire khibal lai ba wi ko pending lai bani adu port ko na pursue to jabni loina na miyam ga tanar ga kai adu handa kisda khoi state commission for scheduled tribe ta masi prepare to na bai haitare proposal se chief minister ne pan gi wafum du da khoi scheduled tribe demand committee ne di committee ama sembir ga madu phajana study ton bi wafum dilai Manipur State Commission for scheduled tribes sai koi haipet chum paper de koi su yam kan nai koi constitutional expert na te koi legal experts na te koi da chum badu da torga si di chumina hai ri sian koi chacha bane ai ngasi bang laksari si su
ai expert ni ai duni ai intellectual ni adu gi strength ai lak sabana te adu as a mayam koi gi sangjan jari ba por chi chumme na ai 100% commitment lai ai thaje jab tu na ai support tok jab gi lak sabai wane adu ga koi gi view ji kra express tong na bai na ada jiki nahan start question number 36 sa koi gi honorable MLA na wangkhem gi si ke communication ran mana start question koi adu ba khang de radio TV dagi mayam gi koi su khang bane adu ba koi very thankful yam no ai ma issue do khang bi drama pukhale ada honorable chief minister na so I report si jiki Manipur State Commission for Scheduled Tribe na mayam na hainari ba adi 2014 gi ek amagi makha da CM ba establish tawba commission se sida masagi yengselan gani haibagi kaino amako adugum ba ma leiba adai koi su si commission se maming di mamang dai pet moine ek si bill ji pass to wi matang da paper di yog de koi sa pet tajagi ko adai 16 da establish to bogi ngasai media appoint to bokot pagi maga tajagi nam detail sa koi kari kai provision je koi ju khangdi okay adai koi gi maro pang da hangai koi na esmaina hai sigi commission ji gi magi power and function magi kan provision ji kramai tok ja no hai ada maru na koi gi advisor we biba da gi koi support of advocate mayam lai moi ju hangai moi de som te available we ram de force moi na session to bire asidi government press cha la ga swen phangane na akoi ngarang chalu re government press chalu re adu akoi na pet akoi na kangbul level akoi na kangjari basi akoi na study to kanda cd mainly for already included akoi ge scheduled tribe ne leba masai ge article koi ge 342 gi makha da chali harse han already recognized to rising sigi for the welfare moi gi grievance me and redress to na bagi address to na bagi adu gi por na koi uba adu ni da aduna ano recommend tong no bidong tadi committee ma sem recommend to bai se ai koi committee gi side di mai te je uji moina government let out to ri criteria na mai hainir se 100% koi fulfill to ye je koi chap cha ba koi thaja bane okay aduna koi di chanbi oina adu recommend to bi haibne adu commission to di already hanadi existing nataga recognize to ba koi gi scheduled tribes sing gi damakta leibani na tongan anoba committee ma sem ga madu gi recommendation je than bi haibne committee si kai no da government da ka we na khala ga di kai no na I recommend to go document ni daka we no mayam hane ne ethnography of the MEETEI amana latest socio-economic survey report of the MEETEI ani si prepare to thabam change adu di state government adu prepare to video ne koi to tuen di kananom to ya poti government authorize to wa mi duna to du ne adu to na bagi pot se adu gi committee woni sem bi expert kana yon bi gi government gi keno ne koi ne government da taw ya bante koi gi di earliest recommend to you sikakane earliest recommend to you to commission na to busibudi committee to na pani abagi commission je koi against we are not against the commission koi masida kaim to bias le jade tabu tabu magi koi ngarang happy study to yang kana magi power and function magi power function yung matam kang chana bawat man kang chana bawat pa magi already adu gi wari ne okay ano je matang se oja Gaikhamsin da la chaga okay mamang do swai tare ku 2015 maro na 16 yam kanna debate tawna khiba media da kari yam kanna wari sane khiba se koi gi MEETEI singbu scheduled tribe ki list ta chalhan ba article 342 gi makha da haiba wapum jin ohi matam du da koi tongan ba akoi gi highlander sing chingmi sing na haiba tare masi yaning da ba phongdok khiba wapum su leina ki adu taseng na yaning ba phongdok khiba jala yaning da ba phongdok khiba jala haiba gi taseng tang dang bdirite adu oza gi observation ta karian haibi ningi MEETEI sing na scheduled tribe ta koi gi chalakpa targa de list ta Manipur gi already existing recognized scheduled tribes sing sida mase threat lakani habagi yamna akiba haga apprehension am laisi mase kadai fawo chumi kari having on mase yam sume yam wang le okay as a academician ekoi se issue se yam na keno manung hutna tawdar ga so adum thokriba issue sing se okay study tawra le hauji gi khakna tama masi gi se hauji long karam balonda da thamsege haibadi ai kena tawge jage ai gi long language to ka adum thamjege pot se asong ba area da nam phai sa pa lin thengna bagumna mayai da sab lebe travel sing che lin do hagadra sengdra haibagi situation da hojik se under current yamna vulnerable oiba yam le yam threatening oiba maram di basis me yamudi moi study di tawri to min ni lai banate chen sira jai sira lindo haibagi issue logic ne ip ri se issue sida counter to sira surrender to sira haibase they are on the process in the process madugi pot to moi su nainaraga dum ekhoi da su some of them ko nainaba private time da lai lakpada basis se ekhoi academic ni ko basis 1930
1931 के सेंसस दा तंखुल गा इसिन इना मितै सिंग ट्राइबल ओइरमे हाइबगी हेरन दे स्ट्रे डॉक्यूमेंट हाइसरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हाइसरा मदुसु पुथोकपा ngang ba sakpasu haipet tai adugumba leiragasu adu matamda tawrame haidana always past reference lawraga thabak ta on ba yadaba mayam su lei historical fact haiba se mi ha khi haidana amu hat pa yade lal hauke lan kata hobu yade wari ne madugumba leibanina haukradi haukraba matamdo lalaga supersit tawraga government gi policy nara matam nara honghallaga oide haina leikraba pot to madu na khakta reference lozaraga pot do oide haiba sisu khara lugra haiba se analysis da tribal sing tawri interest khrana madu plus sein hara masigi se isin now singi tongande ai isa gi di hauji ai gi adi party gi haina represent tawdo nan tabania adu as an academician se akoi majority community se to be frank, if I'm wrong, forgive me. Always self contradiction, confusion, aduga opinion say it's too much in any issue. Madugana, how's it oigada so I quite tribal na opposed to what told the bandana ama orega. Yam lu higini. Not only in this issue. Not only in this issue. In the line permit oyo, kari issue oyo, yam na mapum oiba, inclusive oiba, pot the pukalaga straight oina, mayamba hoiga satpase. Oide. Handaki sisu asini divided house uwe adu ubuduna amahage damakta let us keep it aside for time what why na tawrapagi housigi tribal sing na yamna apprehension leiba se personal gain natraga job ki natraga lam gi natraga benefits gi khakta ubagi pot lei maram di historical sometimes historical fact historical things refer to ba haibase tawba yaba pham chalai ning thau pa lingai da adugi concept leibra isini naw ne akhoi manne haibado kadai da phau tawrakhi ge ning thau pan ba leibak se ning thau gi kingdom se mang ba matham da palace se indian union da mass tau ki ba matong da masidi way au ma thi da biya de ai benefit low da biya de ai gi ming sina ai gi status sina u kau gera nung kau gera khang de I have to get what I want haibagi mong da satle haibasi su mayam interpret tong nai ai gi natte ko ai gi observation adu hojik laiba yam chawba argument haiga dra natra promise haiba tare sel tribe demand committee ne su 2016 da hairisi karigumba mitei singchina sel tribe ki status se phangba targa di koi manipur da already handagi sel tribe status phangal ri ba chingmi singsiga koi se amata oibagi wakalon si he chamana remina if we are in the same status loinamak sel tribe oi targa da koi gi marakta hena nakshna ba nuksina ba peace harmony se hena lakani haba argument se didi kari haibining masi argument sida crux of the issue lies there okay ngasai gi benefit gi question do still relevant masi da benefits gi se benefits mitei sing na su loki dore habagi potse loki gi dore maram di economic factor da high economic issue da lai yaw re ba quota gi su benefit high political benefits or economic benefits or academic or whatever benefit masi se it's like giving away the whole package package whole package do adu giving away na khan bi rese kai no koi pulap oina share tawani haibagi wakhan dini hoji ki secretary demand committee na haise koi pulap share to minarani haibagi wakhan londani adu wakhan lon duga madu wakhan lon do phatte haibana te adu practically speaking okay practically economically distribution wala kan khena tawba kanda socially educationally hiram puding da masi competition se tawna open competition tawna radi status manara gadi moi phangba sungam mara okay maduna problem se solve tawba srok ta hena problem se hena chaholaga ne problem te hena oirakani okay okay matang sida oja Bobichand das lakchi oja kari habi ningi ojik lairi ba situation asida koi mitei singbo scheduled tribe demand koi scheduled tribe ki status phangbasin koi pigada bakana basi maruina koi hoji koi inner line permit system haigadra natraga koi indigenous yalomi mayam sibu protection ama pi daba yadi haibagi wakal onda adugo maruina mitei sena khwaidagi least protected oiba community am oibnina masi su protection ama mathok ta aduga mayam se punna nungsinna leibinage lemina hona bada masina su yamna chawba this is not the only option but masina su yamna chawba koi step am oini haibagi wakal onda civil tribe demand committee na hairiba koi proposal haigadra koi promise ani hum si tawri kari haibini uja matang du hojiki pot se scheduled tribe demand committee na tawriba promise
ꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ I would like to pose some questions. Schedule tribe ki status paamisigi magi real cause magi maramdo madu ai to jaka nona explain matung da su tawbirakhini na khali maramdi hainari ba hujiki schedule tribe ta maitai je schedule tribe ta yauragadi akoi gi mayam akoi je list protected ni huji raj na haibiri ba akoi je list protected oire schedule tribe ta once maitai je chalagadi protection ama phangani constitutional protection ama leirani it is still debatable madugi matang du di khana ningai leiri khana ba yari na khali madu khana na bagi room am still lai I vehemently I won't oppose that adubu maitai na schedule tribe oira kanda loinamak nungsiminarani loinamak chana chinana leiminarani haibajidi it cannot be improve tarokani habata no improve toro it worsen the situation akoina inter-ethnic relationship nainaba matamda akoina khangadabadi kaigino sai gaisenu na haibi gibaduni masi migi tasengda schedule type ki pot se lakanda akoina schedule type pame isi karigino masagi job ki potuna oiba taragadi really madu haidre huji haidi akoi British ki perota akoi 1931 da census ta akoi je tribe ne hairama bani adugi अखोगी राइटर मैम सेंसस की रिपोर्ट दगी ब्रिटिश की रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड मैम अखोजे ट्राइब ने 1931 हाइरमे सी हाइरमे हाइदना अखोइना ट्राइब ओइने हाइबसे स्वाइदनी अखोइना अचौबा प्रॉब्लम दी द प्रॉब्लम लाइज विद दिस बिकॉज मरम दी ह्यूमन सिविलाइजेशन हाइबसे ह्यूमन एडवांसमेंट हाइबसे अखोइ मथंग मथंग ला कांदा मैतै यस मैतै वाज once a tribe sidi human kai noni oramoni adu akoi di tribal gi stage do hendo khar kanda akoi je nation gi state ta la uraba nation gi state ta leiruraba 1648 ta Europe ta gi nation state ki concept se leitangi dagi maitai je magi nation gi port ama leiruraba group ama ne ba adugumba mioi kanglup ama ne ba nation gi state ta leiruraba mioi kanglup ama na amu some beneficial oiba port khara gi constitutional khoi gi privilege khara gi kana ba khara gi damakta akoina schedule tribe ta status logani hairagadi sida laiding sa gesingnon thambirubdini si haidok tabi wani manipur gi lairiba tongan ba already schedule tribe ta lairaba schedule tribe ni hedana categorize toraba khoi manipur gi tongan ba mioi kanglup mayam ji gi marak ta huji singnari badi mioi gi mi gi chaluk mopan da khoina ai gi khujai thangin ba chap mane si gi tawri report se kai gi no haidini sa gi schedule tribe loi oira kan da di yam phajaba mong da khoi ja ma to oirani haibani but mi gi tawri ba Sakhotriba Manipur gi leiriba kanglup mayam jigi manung dagi di maitai dagi khara sotha hurabani haidana constitutional protection ma pidana makoi da pirami ba job ki karigi protection mayam jai et par loina mak tawraga equally la kanda Manipur da competition leira roi ba schedule tribe ki loi oira kan ma adu ozana takir ba argument da di koi schedule tribe demand committee su yagi double ni mamang da 2016 gi May tha da koi numit nipani leptana discussion tawjagi have tare madu da schedule tribe demand committee na har se koi gi schedule tribe po natraga tribe po koi general category hanthana yi lei haibagi wafam du lali madu nati haibagi schedule tribe demand hagi leire matang trai oja Gaikhamsin da lachani se oja ki oja Bobichand haibi khibada mitai hairiba furup se na khara advance oigre aduga atopa aduna bu general category del yogre aduga magi nation state fabu yogre hana tribal or me adu hojikti nation state yogre bani na makoi amu schedule tribe state za han ba hebasi masi pamdi habi wafam ne adu soi matang se dadi mitai sing nation state yogre am advance oigre aduga atopa community sing sena Manipur gi machim naw ne hariba mayam sena mayam hana basule machim naw oraga amana general oraga amana kamai schedule tribe or habi wafam bogle ada de kai habi ni atopa machim naw schedule tribe sing sidi maning da le horian kan bi masini first da before I come to that ko masigi schedule tribe demand issue se question benefit mayam do schedule tribe oina Indian constitution da leiraga su benefit mayam se Piraroi somna recognition khaltane masi se haina leiragadi still demand tawgadra okay only status no benefit yeah adu already demand tawgadra have a question so I want to pose this question to everyone including me okay yam bhajaw question adu question du mai hangjagi adu oja ai direct question du gi yamna direct oi answer ai tajaning bhai tare mitai sing na advance oi gre nation state fobu yo gre adu atopa Manipur da leriba community sing schedule tribe sing si moi sothana lehuri habasi masi yabining bro that is practical truth ne masidi okay practically truth some hairabanda maram di say the moment you open your eyes Manipur district haiba Manipur state haiba say one of the district of UP ga manabani size da hair so population da hair so loina umangak tane hekta mi oisil ga pangthopa kanda say lambi thong dagi
ꯁꯦꯠꯖꯤꯔꯤꯕ ꯆꯥꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ operate tauba health sectors in the hill tawriba mayam si yeng khanda kamaina no manare haigada kamaina no keno tawre haigada do ado asidi practical truth ne ina yam haininga chule just mentioning the I remind taw khar bain khale mayam da maduna madugum maduda hangdor adinga saige poduna manare ha khadi say even hosikan di creamy layer ki concept se lae tribal missing or masam mapa sing sina gazetted oil khargadi natraga IS officer doctor oil khargadi masam su sing reservation de pi sumbra sumdar ba hai base within the tribal community outside the tribal community discussion how ro bane ba madun some days sometimes after some years reservation ge poch isu permanent na chate ba benefit isu permanent na chate ba 10 years parliament review tor ga tori bani madu sida dumaina emotional oina sangsil luraga madu law thokre ha kan frustration pau la pa ya demand tori ba okay kariguma status se law thokki taraba only scheduled tribe ki status tang piraba adu ga hire benefits se pidaba reservation ki benefits se pidaba targadi maitai still koi hire demand se tawki ga tara ha gi wafam duni adu ga hojik le situation sida koi atop manipur gi proof sing sida gi mete na kitang advance wena lebagi mong da lebani na masida mitai su scheduled tribe oibe targadi mi gi chalu ma pan da khojai thangjen ma taroidra ha gi wafam lebiri okay scheduled tribe demand committee gi koi oza da lak chegi oza Bhogen kari having chalu mapan da kujai thangjan bai wari se hana su koi discussion mamang gi da mamang gi am ha gi clarify tawre aduga koi no maitai na ST list san bai mayam na maru wena koi na kitang wakan dai koi da kari haite why hai ba question na koi da su hangjari si kai da common man na hai bo di fa manipur gi mayam na sakang mai kang na ba ka di koi da gi na to do na koi tak pi bangam ba kang ai mayam na kota gi wari se da to the income tax ko gi wari se da pusalak to okay asidi ai koi na committee na khalise that is secondary thing lok thok re na okay lok thok do se koi mai te da na ti phangoi do se all india gi 8% of the total population scheduled tribe loi phangoi do ne ba 10 years lo adu why should we worry adu mayam gi ni ke no ne mai te khapta adu ga mai te already 8 crore nearly 10 crore se ST list san lai ram ne mai te hi chan bam thok du chalok dre somehow historical ba ka mayam lai re adu ju jik chan bagi new chan bagi no fresh inclusion gi di criteria ai bam set tore adu the still like is being indigenous people loi bani na we fulfill 100% koi fulfill tawi adu ne koi na hajiri se koi chan bam toy okay adu di koi mai te na chan bisi da another 10 crore am chan lai sina mai te khakta da kari gi no ba diam da apprehension lai ngai kari lai ge si wona dia gi phone ni okay adu ni da adu na atu ga sa khoi oza Bobichand chu hangbi khiba question hai tare adu ga khoi matam chu kuirabani na chahi ama muki amu phanam sang na gap le ruga ngasi amu discussion se ong lak pani na mayam na kari da makta mitai sing si scheduled tribe da changa ta ban hai bagi question si time and again amuk chu hangnaram ba ya kitang kauthong naram ya oza na dai tu kitang highlight to ya tare mamang da bodi pakhum yam pi hrab number 1 koi na pam si ko yellow mi we constitution संविधान की होइबा प्रोटेक्शन से क्वाट नत्र अदु मणिपुर की टोटल एरिया सिगी less than 10% जिना वेली कोई टपा की पर्सन जिने न मयाम खंगैना हाइफन हौजिक 90% जी ऑलरेडी सिदा इनोवेट तौरिबा कोई की वजा होगी मयाम चिलिनाउ मयाम सिदी ST वनि रिकॉग्नाइज तौनिना अदु की कॉन्स्टिट्यूशन की होइबा सेफगार्ड सितो प्रोटेक्टेड लाइरमने अदु दी मणिपुर दाइ कोइना safeguard PU harise lemau river balance less than 10% do unprotected mostly inhabited by the Meitei sinebo unprotected lairise okay adu tardi adu aikoina unprotected sum thadok taragadi once Meitei si mapandagi mayam hainer be influx live je koi thingam ponte because we are under Indian Union koi thingwa pote aina furune ai jail changani adu ngak sawning bagi kaino tawdna makhalamne adu leptra Meitei si mangra kanda lemau river 90% sine protected taw kanda lemori bisi de sogla oidra okay ado idi aikoi na ji once aikoi maitai ju sigi list sa laga constitution ki protection ji phanga kana de lemori be 10% ji maitai na majority oi bani ado argadi almost aikoi gi all manipur se almost 10% aikoi gi constitution safeguard si phanga ne ado de koi protection le rani loina ado demand gi khwai gi maru ba maram si koi gi protection si udine yes isagi identity and our land means manipur whole le re si manu 90% am already protect au le re 10% am koi still protection फंक्शन लाई रही है ओके प्रोटेक्शन फंक्शन लाई प्रोटेक्शन के आर्गुमेंट से दाई लाचगे सिसु याम फजब पॉइंट नमनि होजी मणिपुर पुंग से प्रोटेक्टेड ओहनबा पामबगी वाफम नि मरने इन्फ्लक्स याम लाबनि ना इन्फ्लक्स से कंट्रोल तौनो गी दमकता कोई प्रोटेक्शन अमा पीबी हैबने तो प्रोटेक्शन जे होजी अमता फंगदबनि ना सिना क्वाइदगी कॉन्स्टिट्यूशनली constitutional challenge tawdaba makhal gi protection haiba taragadi mitei singsisu already hana 1931 phawbagi
record singda tribe ne haidron leramabnina 1951 da because of some reason MEETEI singsi scheduled tribe ki list da yarok tabak khatani adu 31 phawgi ki latest record da yarok leramnina hawjik makoi se amu scheduled tribe ki status se pb batargadi makagi natural protection haigadra ko gi national tribal policy ki makhada masigi protection se phangadra habi wafam duni adu ada kari khan bi jagi akoi manipur ki 90% of the land scheduled tribe ki music na chingmi sing lady mapam si protected field to wen khan bi bra protection ki argument se kadai for valid o yamna phayen khan bi masi government of India ki policy makha su pole let us be academic and practical government if there is a political will howsiki category se moina recognize tauge ha so I objection to lei chate okay under what circumstances and condition government policy government any protected manung the protection a back inside back to labor yai moi the oil the yade if there is a political will but howsiki pot do luridi madugumba leire hana su lo ra se ba se singi duna ngasai gi category tungana ST manu so back inside back hai bagumna leire ga su ngasai gi dudi singi duna hill area committee gi 371C gumba madu de hill gi hana governor president dia na taw khrabni na tungana government if there is a political hana duni phasana tawraga safeguard gi tamak tawge hara su there will be no objection but ngasai gi system amadu thugairaga system amana napsin ba khotin ba confusion chalan ba infring tawnaga da ba conflicting oigada ba poduda tawdagadi problem leite tribal na su react tawda ba khan oide maramdi unless mo effect tawdagadi khanage sainaga hana ready made leiba naite hauji di 21st century ni madudi tungalaga the issue lies here I khoi gi sida yamna corrupt oiba attitude and mentality of the akoi manipur gi context hairab ne manipur mi haira se ai sunang su yaro inaran permit su relation leire sida indigenous people have a concept today akoi na khara pajabada correct me if I'm wrong as far as my reading and understanding is concerned madugi concept pura kan the government of India so all the Indians citizens are indigenous people so madudi there is no question there is no debate about it haibaneva okay aduna indigenous oraga su indigenous no ina do ST oigradabani haibasu leite SC oigdabasu haibasu leite and coming back ama point da ST demand tawre duga akoi manipur context haija kan OBC su isina mitai na oire SC su oire general su oire maduda amuka ST su amu oidoriba masi su khanna hobna phabra in khale government udiana su question tawrakane aina nataba masi self contradiction lei noi gi se ponamak SC ST SC so OBC so oiragadra adu ST oigiba targadi ngasai OBC ki category jama samthanda dum diminish to zagrani no ja madu bidi aduga hujiki maru ina argument ama koi scheduled tribe demand committee ki argument se koi protection duni constitutional protection ama phangan ba targadi masing jamja ke tarba hoje koi 2011 ki census report ke matung ina MEETEI community ki furup se su almost 10 lakhs mukta ngai horabani aduga atoba tribal community su madudagi hena niyam na lei hrabani haidi akhoi lamdam sida lejarglaba tonga tonga furup mayam sigi community masing se handarabni na masi protection to matak ta habani hills ke dekhara makai protection to rabni na valley dasu valley has only MEETEI khatna leibnate masi dasu tribal community mayam ama atop community mayam tari mafam ni maraduna masi su safeguard to matak ta habagi wakhal onduni kari habani oja adudane ai ngasai haibido safe contradiction any issue lo khara de he ta thora isinam MEETEI maraktagi haibido okay even in MU but valley 90% adu buja tampak city tampak is for everyone tampak tadi MEETEI su lei kuki su lei naga su lei loi lei haib tare aduna city mayam valley is for everyone aduna valley se set to mathak ta da brasini tai tabdo self conflicting reason duna okay sound right even in Manipur University highest learning seat of the this thing madu the fall say 90% let me say if I'm wrong correct me 10% body lejare including elites Manipur University has the samna khandare kana lege kana lege hauzik fall say masigi adumuk luna adumuk sangsin laga toriba issue sida moi wakhanda intellectual educated young student group fall say attention sublai lete ST demand committee da moi SC do tonga benefit phanghau na ba OBC do phanghau na ba jai khai thungkhai naraga si phau chang ja haiba mong na lei oche ko gi constitutional university sample ni protection lom da mayam na support tawre haiba kara dan ozana proof tawda okay culture gi identity gi land gi protection lom da mayam se wakhan khande ayam mana reservation lom da quota lom da chatle haibne ozan tak pirise makha ta na khana jage break time thonjara ke impact ni su meng ta no dei
Welcome back. Atun ng birpasi Manung Huna niya 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung Huna tanga si khana jerme basi MEETEI singbu scheduled tribe ki lista chalhan ba hai basi dani mathang question se yoja Bobichand da lakche yoja koi break ki mamang da yona ki ba point si maruina miyamna scheduled tribe demand committee na taliba demand si maruina reservation lomda mai onse nagle re kotarom onse nagle re tasengba argument di कोई प्रोटेक्शन सिनी MEETEI सिंग सी प्रोटेक्ट होगा अदु तारगदी होजिक 10% लैंड प्रोटेक्ट होगना लेबे सिसु लोई 100% प्रोटेक्शन फंगनी हैब यु वाकल ओंदुदनी अदु बुकरी हैबनी अदु के आर्गुमेंट से कराय फाउबा मसी ओथोकपा याय नतर मसी मसी के दमता कोइना सेल ट्राइब के स्टेटस से लोखम थोई हैब की वाकम थमियो प्रोटेक्शन की दमकता safeguard and the protection of the MEETEI's land and identity in Haibiri se scheduled demand committee ki hek horak pada masi lakhi deba se people na loina follow toroga dum ni lakhi de aduna scheduled tribe ana haira kanda India da lawriba scheduled tribe karigidam ta scheduled tribe status no haidi sothara economically socio economically backward oiraba educationally backward oiraba community mayam je India gi community me kanglup sing ase makoi da socio economically uplift tawna na ba educationally uplift education do empower torakanda through education empower torakanda mi je socio economic empowerment my capability do hengala kanda pukhala ka doini adu da mata marakthana MEETEI sing si socio economically kyam yam advance oi brogi hujiki matam sida MEETEI community su yam socio economically backward oi masing si yam lei have tar adai do ne lakha de je adu gi socio economic backwardness ki adu ga magi keno to gi adai sida criteria je heyeng relevant oi rakadu je ethnography ki potuma lei jare adu ga adai do da ngai ga sing na sai bi gi dai ram tang panjani je akhoi na sai sida misinterpret tawri je indigenous people ga tribe ka je synonymous oina laweba it is very wrong adu ga every indigenous people are not tribes every tribe are not indigenous people see we should be very clear about this adu akhoi sai da propaganda aranba miyam da aranba narrative ama piri se we have it is the time to correct it indigenous people have a tribe have a very different sima ko yanamina bam changi masi chumthok mina bam changi natraga de khoi ge hore generation je aranba narrative am chala kanda it may becomes another reasons another route for another conflict aduna aina haining ide asagi land and identity ki protection gi ne haiba taragadi sida if it is very clear about this agenda about this objective why should we come back to the status of the tribal see general tribal isin now mayam gi kaino da akoina natte na phanam haibai wani adu scheduled tribe demand committee na harsi hujik MEETEI na leiri pa socio economic adu ga anthrographically have tare akoi se loina mag scheduled tribe amagi na scheduled tribe na akoi tribe amagi magi criteria me am da loin leiba adu community already it is still debatable adu scheduled tribe demand committee na haira ge ta sum daunati keno ta tribe oidaba mi am ta scheduled tribe ki list chanbadi number 1 has to be a tribe tribe ne still debatable commission na nainar kanda ethnographically anthropologically magi nainar kanda historically maram di British se kota haira me na khoi logo daunati ba akoi gi more than akoina yam ngangnari 2000 more than 2000 years ki history leirabani civilization leirabani am ngangnari ba nation state ki concept ama leira use state ki nation state ki concept ama leira iba kangbu ama bu kamai tong na tribal da using laktoino ba si nation state ma how we reach loyimba sinian gi magi division of labor ki constitution penoma lai se si tribal ki status yeng bi world everywhere in the world every part of the world tribal ga tribal dagi progress tawra mioi kanglu pam ka dai da khenar ino je ado aikoi je MEETEI je socio economically backward oire but in case of education we can't say that aikoi nasagi criteria amani educational backwardness se ado adai de khoi je yaroi adu dadi aduna socio economic backwardness tu gi aikoi kitang improve taw je haiba taraga di atupa means ma ama thibe aina aikoi boli aikoi yam ijat leina government of India da khoi bagen tawna ba yai adugi potu da lakada bani khoi aduna swai sida tribal isin na using na zik lai riba perception na sai gi MEETEI na tawreba demand scheduled tribe demand tawre isa ai khoi gi chakthung ase munna ba tawrak pana ba perception je lale haiba yaro yaba maram di si tawthore ba thabak sing jina utpa nga haktani kana kamai tawrino kari gi damakta si tala ino ade hawgalak pada di si land plot aduga sigi land and identity ki protection haiba sidane ba another conflicting of no or kadu che tribal or kan da khoi loin ge no tawdong na te ba se assam di yeng let's see in the assam plain tribes ke hill tribes ka manara oi adum lakani sidasu Manipur da lakada nga sai ge singin duna hairi duni article 371 sigi makha da khoi hill tribes ke ma tawre adai da dikai da khoi na scheduled tribe bola kan da manami na bagi khoi masen amaga interethnic relations ki manami na du kadai da no khoi na scheduled tribe status ku ngoi kumthara kan da khoi na mana kedobi kumtha duino ba
ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ ꯃꯥꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯑꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤक कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अखोई इट लाइज विद द पावर ऑफ द पीपल अखोई पीपल ना अखोई हंगतना चलकांदा हंधरुबगी मुहुत्ता अखोई मांगलोम दे येंबम चंगेबा मरमदी अखोई ngasi अखोई अंडरस्टैंड तगदोरिसे करिगिनो हाय कांदा सी मागी सोशियो इकोनॉमिक की एजे कायदा लाकेदा सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट अखोइना लाइसे अखोई मैतै सिंगी मरक्ता हजिक सोथरे हारगा जो अखोई अनौब हौरैबा मैतै नहाजिंग सिना डायनामिक ओरकाना मसादा ग्लोबल लेवल द कम्पिटिटिवनेस की कंपटीशन नंबगी पोट नंबर थोलैबसे सी वांस अखोइना शेड्यूल ट्राइब की पोट से लैखकादा सोमदा कोटा की करी की पोट सिदा कोटा की नेरो कोटा की रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स सिदा चंगखकादा मदुना अखोइदा माइंडसेट से केनो तौरकांदा अखोइगे कंपटीशन से हंधरकदोइनेबा हौजिकति अखोइजे गमनदबगी एसर्ट तौबा गमनदबगी अखोइगे हौरिबा अखोइगे मैतै नहाजिंगजी मपानदा लाइक तौदना थबक तौदना ngasi अखोइ थोइबा मयामसिनि सिदैसिदा अखोइगी वर्ल्ड की तोंगान तोंगान कंपनी सिंगदा द साइंटिस्ट होइना दगी प्रोफेसर होइदना डॉक्टर होइदना इवन इंडिया द आईटी की सेक्टर दा ngasi इंडिया दा तौरिबा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दा तौरिबा मयामजे सी रिजर्वेशन अमता नतेबा अदोम दे यंगसो अदुगा मैतै की नहाजिंगना हौजिक आर्मी ऑफिसर मयाम ओरिजे if I am not mystical, I give knowledge that the defense the army the reservation like aduna sigi competitiveness sama lerga koina assert tawre ba miyam je koina sidai da schedule type demand committee na kaino na tian highway wani but miyam da leiriba impression aduga jingi akhoi hana dagi already schedule type da leiriba isi naw miyam da leiriba impression di schedule type ki chakthung do benefit do phangna na bagi damak mai taina schedule type ki status se demand torok pane je si yam chauna lei okay aduba time and again schedule tribe demand committee na haiduna lakpasi akhoi reservation amadi quota ge damakta hairiba demand se tawbanate akhoi tasengba demand di protection ni aduga amaga thongman hanbagi wakhalon ni habagi wapam du leiri matang sida oja Bhogen dong lakchari oja kari habe ni oja phaugi leiriba akhoi argument sing haitare oja Bobichand dagi su aduga oja Gaikhamsin dai su अदुने अखोइगी ngасai पोट से रिजर्वेशन अदुदी अखोइना ngasa हाइजगरे सेकेंडरी थिंग ने नको आइदा आन बा खोइगी मोस्ट इंपोर्टेंट दे सर्वाइवल ने मुझे ट्रेन से करम कान को योर कने में पानरी से 2017 ने सही मंगा है से कोई सांग बतो मोइना दी 2019 द पारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 द ट्रेन लाकान द मैते ने हिंगो से क्राइ दनो kai mai te protection kari wai doi na tong ta kan pe ado no bada mi kya lakani hujik pawda mi lai na ma mi rang thok na ngang sing si na ko ta na system ta mo pan dei changal la pa ya pa mi phole pe yaro ya ai pi ga tourist agoi jiri pam da andak ta MLM ka ri ji ka be yaro si akoi kamai thing doi how to akoi kamai stop tong doi no atai constituency ji sida su la kan da akoi na kamai thing doi ko na phur ga thing doi no only under constitution the law na thinga kanda ya doing ne adui potu ne ma chen once ST list ta chala kanda adagi ekoi gi asai tapi bada tribe yes tribe hai baga Indian constitution gi makada schedule tribe hai ani ji kena karle ta mani se kenari tribe hai baga schedule tribe hai ga se for example schedule tribe ki list ta chen gi ha bata ga di hai community already tribe oi mathok ta tribe oi mathok ta se yes moi tribe hai gera adugi keno do harasan wadu adu kakta jo hai dri magi asai gi criteria manga le ri se okay sidai the mainly sidai ai tribe ni hairaga yakti yati ai tribe na hairaga yakti chan ga tong na te ai koi na criteria ni mayam na hainari ba condition manga si fulfill tawra kanda chan bisi khana doi ni chan be ya doi ne ba adoi di ai koi maitai di ai koi gi ngasai gi indigenous way gi koi gi distinct way language identity everything ai koi ngasai takpi ba history like si loi lai bisina ai koi di already masana sida dum fulfill ai koi haijen mana tis sida khang ba mana adum haina ba si adum Delhi ai koi tawlai ba yes koi somda Gauria chalu bagi Vaishnavism chalu bagi Hindu dharma chalu bagi adu staw we ko adu tawre na gi anagi ari ba din ai gi kaino standalone de ko thado puna te criteria is the religion is not important yeah important adu ne ba aduna ante adu tawgre na ko Hinduism lawru re na pura thado ki puna te we still mai te kuting ok sanam hi leitra na yung kuting se ko no ti amu kaktang haije bai wane aduna masai gi ko na tribe British ki record government gi record sina schedule tribe by the Indian constitution ji implement or kan lap adu ma de schedule tribe hairam de tribe hairam me adu historical background British government gi record to adu dei de so yaro me heavy wani adu schedule tribes in 1950 the constitution la kanda adu ma mayam du constitution ni makara schedule tribe ne la koi wani adu krai danga sa 1931 gi census to base way na mayam hainale ada asigi portion lairam da tardi constitution ji da schedule tribe ba article 342 clause 1 ji yawn da tardi ai koi su talam da be ai ba to alternative ken om lerum be ai adu still
si le ram ne ko India gi manung de le Indian constitution manung le re masini da handaba handa da bai wari na te ai gi identity ai gi kano ne ba ko gi kar hai tare aina leibal lam du gi aina leibal lo du matung ina sat pata matam matam gi adu sat pata ai Indian constitution gi kare emen tok thok khira lok thok rakati welen gu dei akoi mai te khak ta gi ne te nga sai na haja 10 crore about 10 crore tribe tu gi ne adagi amara reservation quota kana bai wari sai kano tai je gi mai te marak ta gu ji maru ene kaksing moirang adagi asongi Bisempur side thobal side kari gi no mai te ma amna schedule caste ta na ri kari gi no hoi kari gi no adu dai da di mai te gi akoi mai te gi kangai de koi takbi bungam ma am se hoi silent kari gi hai tu no okay adu kari gi no adu da di land protection jau pote schedule caste di only reservation all India gi hoina moina population ji kare am 15% gun balai ko schedule tribe ne 7.5 le di ma am khang bi re adu ni da adu di schedule tribe report si lakan dana kari gi no ai khud reservation ni quota gi report ne why only mai te khak da kaino to ri ke no all India gi 10 crore na adu su anybody na sanya body schedule tribe is list se sanya de ngai criteria ai bam le any community na ai san bi har ge se sanya pote magi process lai do ni magi ethnography ai no magi origin magi identity magi saktam je tak do ne adu ka masida ai koi ni history da ngai tak people chai lising ani gi lar ba koi Manipur se nation ne ta ore hoi mai te na majority kano to ra ga hena ka thok ko gi pon la ai koi su adu yai ya da na te adu city matam gi asai gi matam gi khonglei gi matung ina por pot am ne adi one side koi ne akoi Indian Union gi part mo ram drati schedule tribe ki question lakatra okay protection ki question lakatra Indian constitution system dugi matungina mitai community sisu hari system sigi manung da protection phanghona bagi damakta changsel khonjang ne habani matang chi ai oja Gaikhamsin da lakchage mamangi chahi da su debate yam kana mayam pokhana ke wafam si khoi gi tangkhul jingna mar jingna nathraga khoi Riamei kanguna jilangrong gi group mayam sina tribe oina sel tribe oina le horaga mitai khatana karam moji machimanau di haraga machimanau ni di haraga machimanau sida amana tribe oraga amana kamaina general da houdino habi wafum sulai maramuduna general gi group ta lirba mitai singsina schedule tribe ta lage khoi cham manaba status ta leiji haiba matamda karigi damakta chingda masigi damakta apprehension laigeduri bano already schedule tribe oriba singsina maruina haisi mitai singsina schedule tribe ta lakpa taragadi mitai singsina khoi gi chingi lam singsi occupy tok selakani haibagi yam chauba ki bamalai masi karai fabu chumi adwai dani aina aigi answer se yamna opposite way da reverse oiba okay pot porakani ngasai gi yet pan nate academic platform ne ko asi akhoi di factual da sat se ba adu kino la na lo ba yadre asi di magi 5 criteria di akhoi ne hajin ya pon nate jana sida best pang to to re madu da magi concept su le no ngani I appreciate I respect aina kuna to ba nate ko undermine to ba nate but to me masi jing maka na number 1 the primitive trait number 2 the geographical isolation number 3 the distinct culture okay distinct culture the each and every zati khoi khatana te the universal every community is distinct for timing say let us keep aside let's not bring that one in our discussion then another thing side of contact with community at large maduda side of contact say lambi thong na khangde education na khangde scatter oiba manung yam changba remote oiba gi khangde pot se maduda yengragdi Manipur di pop ta kheba pot se se valley ga hill gi leiba district singa haradi purak ka top ne madu gumba su lei then last but the most serious economically backward haiba se lei ba people do not teva akoi mongrel stock oimin na bagi sini na mitai nungai te nungsina de haiba wana wari na taba ngasai badana hai kre flat nose kang punamak ST oidam ni haisu leite mana ton tumba kangbu makai natte haisu natte India konte je yeng kan ta nga sai gi pod da tarak ne ba primitive oidabra geographically isolate oidabra this thing di hai kre ko adu baza khoi mitai singsi hari ba criteria manga ma fit tawi haidana argument ni leirisi ozagi site di mitai singsi hari point manga sita fit oidian kan bi sub oidre Manipur context okay primitive oibasi oidian kan bi bro oidre Manipur context discuss ta obri na India ki perspective di platform parliament sa ready to ngai ngani but akhoi gi issue di within thorak pani na within gi bo cha analyze to bataw ne sub oidre maram di akhoi myam na khang badu ne is universal truth ai hygiene banate aduni geographical isolation oiba oide geographical isolation oire hill and valley hari city loire do na it contain everything okay geographical di isolation lai maduma valid oire
primitive threat ให้ภาษีสุดเลย ꯑꯗꯨꯁꯨ valid ꯑꯣꯏꯔꯦ เวลิดโอเรdistinct ดีไอ้ตัวที่ไม่ยอม valid โอเร distinctive culture ตัวที่ลอยน้ำโอเรأدوسو valid โอเร أدوسو valid โอเร side of contact with community at large very much ลำบีทองในครั้งเด communication ในครั้งเด transportation ในครั้งเด medical facilities ครั้งเด everything not what not นะfactually speaking then last the most serious economically backward มาดูได้ไอ้ค่อยครั้งข้างหน้า Okay MEETEI community se hairi ba point manga sida aya mana fit oidi sin ojan karam ba point economically backward oi ba adu khatang fit oidi khan bi bara karam ba point sing se MEETEI sing si fit oidi hen khan bi ade chana de hen khan bi bas masi distinct culture masi di universal amada adu sidi loina ma ki adu loina ma oi ni na the rest also aji ken da to do logical oidre demand tori se Okay moi di geographically speaking see the few kilometers square मतलब economically backward oi have sidi MEETEI da su yam economically backward oi ba lei ridano ja at large comparatively speaking in terms of tribal and non-tribal in the context of Manipur adu still valid 100% maduna swai the focus taw lai di ideological oidre adu gi srukta akoina tawda base tribal singsibu tribal singsu asida leibra leitabra reverse way da masi su matam na purakre tribal singsu maduda leitabra makhai do ramai na tawsige ramai debate tawsige kada diga IS masana kota do dum lawra laidi doctor masa do na dum kota do lawra laidi haibarum na staladi I'll agree to it okay yam phasaba argument ni already creamy layer da leiba social tribes sing dusu moi gi damda kari tawi ya bagi ani yeng matam oi one oza please nangi answer nangi question do number 1 khatane pi khiba number 2 so lai hai bi if there is for protection of people and land land gi matang why they are demanding for SD status why don't you go for inner line permit effectively adu inner line permit ki matang sida di koi hills da again masi yaning da bagi yam chaw be agitation lai gre 2015 ki august ke tarik 3 matu da champu da mi mapan si khibal lai ra handak lo sing ngari za du su adu ai khumjage ko madu gi do ai nahan su hai kre sida same place da ko madu gi do safeguard do back inside back policy do lai da ga di adu su problem lai roi ba and sai extend to the whole of Manipur hairam bagine hanadi extend to the hill of, to the whole of Manipur except hill district hana hairam me mamang da protection gi kino do madu da objection to khi de ba adu protection do sub provision thamna ga protect tawna ba chi na mai tai sing se hai ba kan da moi extend to the whole of Manipur hai tra okay adu tar ya ga ne ba ozana hai river protection si inner line permission si only in valley area ro ja hai bi ris valley area oisu kino to ro sunga sai gi pot entire Manipur da apply to badu makhal gi permit ama hai gadra protection amadi mathok ta da broja madu tara kan da ngasai gi article 371 c lai haiduna scheduled tribes sing city loina protection phange maramaduna noi protection pangdaba article 371 c gi manung chandaba noi gi di tongan noi gi protection tanjo haibagi haidi pulloi se habagi wakhalon oidori broja ata matang du aduda government policy ni adudi akoi ngam po nate government has to debate parliament has to conduct a session and debate for it adu akoi gi Manipur gi oiba integrity ha gadra Manipur gi apun bagi for example MEETEI gi mang ki ba hai basi akoi gi tribal community sing gi mangjaba so mangjaba mo oiduni manamai masi hairi ba mang gi dru community si ganna bo hana bata atopa community mayam su yauksan bina ba hai basi yamna maro oi akoi di already protected ni noi ga thang hore noi thok tok jo na thadok puddi lal oidro ja madudi object so tawra suppose so tawra kani still ma gi safeguard touch tawtra gadi okay alternative way of thigalaga protect tawbasi di adumuk harau gani maram di akoi sinena se matani ngasai highway khara jana so punna leiri valley da okay matam su le select aduna ai oda Bobichand ang tak laksan akoi protection sina khwai ki key issue ori bani na even akoi yelhomi protect to bi hadan demand su sangjali bani na so ai matang sida di akoi scheduled tribe demand committee ki yam chawba argument su madu mangni akoi protection phana ba tawsi hona usi ha bani adubu ozagi site ti huje aroi boina thambini se kari ha bani scheduled tribe status sina akoi protection tanbagi mohta tongan boina tansi ha bani ngi kari ha bani ma scheduled tribe status laudana aikoi na akoi with proud akoi pride am galoina na aikoi na bargain tawgadabani India government aikoi ki protection an pigadabani maram di sigi maram layadi aikoi na scheduled tribe se demand tawachina hairisini akoi conflict se mani as I am a student of peace and conflict studies conflict se hena akoi complex hena ohelakani conflict se hena chakharakani complex and ohelakani akoi masel gi marakta nusina da behelakani aduga masi akoi na yengadori di karinda the move of the use of card of scheduled tribes se kamai tona lakhe se akoi pattern yeng se 1981 da kari kari thoi geopolitically akoi gi Manipur da political situation kamai tawi nagagi armed movement kamai tawi hujina mu kamai tawi som da frame waki kari lai loina mak se akoi we have to see
holistically what the real politics is happening in Manipur. Sige akoi bagi politics se yeng dana akoi na schedule tribe pusala kan da akoi sida manaba akoi masen amad relation por kan it is not. As a student of peace and conflict studies I can't say this. Maram di aduga akoi na yeng ari di historical yeng ari je topa mana akoi na Manipur gi interethnic relation se ja semko che bata ga is it long term ni at least 20 years ki akoi vision nama sema ka da to mina batai aduga akoi na sida historically panbe ari ja sahi taret khuntak pa mamang da Manipur kamai le ramni adugi situation da akoi laksel kan da madu da gi padam la kan da akoi gi vision je akoi create to be ane ba adu itara di akoi na interethnic relationship se semgat pa changani Indian constitution da pukra ki ba scheduled tribe sidi in the case of Manipur sidi akoi it divides the people Manipur divide to bane ba Manipur gi lairi ba people je division same ba this scheduled tribe se mulaka da maitai masel gi marakta another division amuk create to ne ba aduna while maitai is divide to kan da who gains it maitai is further division je to all kan da aikoi gi energy je Manipur gi protection gi da makta aikoi na kadai to no vision am da focus to raga Manipur gi territorial integrity gi Manipur gi coexistence gi focus to ring ita while aikoi gi energy je maitai masel marakta scheduled tribe se da aikoi je divide to thama kan da kanana benefit to gune ja we have to Okay, Manipur ki protection yang kan tanengi tanjaan sida scheduled tribe demand se na akoi se amu MEETEI purub sida amu division sub division amu thon bagi wafam ni oja Bobichand takpi rise to matam se am lai tre tentak na ai oja Bhogen dalak jaram gi oja kari have ningi akoi se sigi issue se amu makhata na sub divide tor pra have gi potne polarization ki mathak polarization ama sum lak pras ni akoi di MEETEI masel marak taswedana punba por kane se koi se pataja bane oi an ba or difference of opinion like my magi bis kind of kena baduna kana to bagi wari ni adu koi na openly koi tham jara koi tapi bangamba tambi ma mayam khana si koi na kanja bada koi na ujabada si asai nearest kind of possible kind of protection gi da solution da ko sina ngasai rajan tapi ba sina not kind of nati ama khata nati sina one of the ways yes possible album chu leidna ko tan no with everything da koi tan bi adu adi tan bu da chai yang khai sang khadi ko chai yang kai sangradi matam du de koi MEETEI lei gitra adum koi survival gi question nama la ya aduga nasai gi mayam na kota gi ne na cd hoi how whether something koi gi founder secretary member khara na han bada adu uram bai adu orga su koi gi changsal ko da nasai gi study to kan report chi nei na kan da dc much more yes much more adu gi beyond the kan da gi kari reservation beyond reservation yana maru ai budu adu adu mayam le aduna Jiki koi gi Manipur da MEETEI marakta ji yaning da ba yaur ji koi man tana soi da mayam ta kan tor kan ya bi koi ka se patha jabane koi kana gi so against na ti adu koi khaidong ning me ke sum lete adu ka once MEETEI ni st oi ra kan da chinga koi ya already oi ri siga hujik lai film ji di so da na nakshanar kan ya koi ka se patha jabane ha na di khaido le ne raj na kan da Gauti chakpa kan da Silguri yau da kari han treat tau gene moina ai koi bunang MEETEI ni nang di tongan bane khaido pro khaido ta bane ta sama na u bane ta adagi indi notice context ko yeng dia de Indian context lai re again notice ta hujik asangwi chandore sim yam hainare ko already moi di kan Delhi da lai ramne only lok thok ta ngai ramne adu ta ur kan da di kana le honi notice ta Tripura and Manipur Tripura kana majority way Bengali na way moina ST listen by the never were protection pi by moi the way roi adu di last le hu do iskana no MEETEI ka tamang je ka aduna MEETEI singna koi gi sume nga sai ka koi gi marum na takpi ba copy ba mayam na ari je hena kanu to bole ram ba koi na harisna kanu gi wari na chate adu bo sai gi matam du da notice ai koi gi mana ba yellow mine hari ba koi isli na nge koi na horpam even language di nga culture nga dress nga everything ai koi si ai koi na kanu to bi wani pan gi outside mi yang kan da koi si amatan ne chamanan uri even chinjak food everything ai koi yang kan da ada last asangwi taruk si chan gra kan da outcast isolated way na le hungdoi si kanano only MEETEI na okay MEETEI khatang le horaga ne have ne to hojik su without protection without protection ha protection yaw to ne ko to se MEETEI khatang horaga to marmaduna protection taling da matam yamna mang ki gadra koi constitution gi oiba mong da chalaga koi masa gi su constitution na piri bana traga koi scheduled tribe ki list da channab gi damakta mathok tari ba criteria mayam su loina fit oriba MEETEI si masida list da yawraga
हारिबा प्रोटेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन के सेफ गार्ड से फंगा मैते है कम्युनिटी सिसु अथवा मणिपुर की कम्युनिटी मयाम प्रोटेक्शन फंगी मसुमना फंगहोबना फगदरा है बदुनी अदुबो हारिबा इशू से तोवान तोवान मखल की वाखलो लेबे हारिबा वाखलो मयाम सी पुकट पिरो अदुगा अमतो ओइबा मयाम की यूनानिमस ओइबा की वाखलो नमदा मणिपुर की मियाम संक्शन में से हाबी वाखलो द शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना वापम से पोंदोक पिरी ऑन द नोट ngasi वनदी मनु हुनकी थरम से मतंग स्वाइतो चेंजर के ngasi के थरम से दा ओजा भोगेन ओजा बोबिचान अमदी ओजा गाइखमसिन लेंगबिरक तोना थरम से बथावा हैप्पी के अमदी मपुंग फान बिखिबगी दमकता ओजा अहुम अमुखना थागा से पोंदोक चरी अप्रिशिएट यो जोनी थैंक यू मसिन ngasi manu hunagi tharong ngasi ke edition se karam to bi bagi khoi khan bir pa yagani khoi mail id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha bir pa yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.